Ti Masakbayan. Ti napalabas, kastaunay aliday ti impaay ni Jason ken ni Rachel. Gapu iti dayta, nakuna dagiti gagayem ni Rachel, apanawan na laangan daytoy. Ngam kastaunay ti panagayat ni Rachel ken ni Jason. Ngam awan tinaramidan na. Manu atawon ti napalabas, sakbay an aklon ni Rachel ti amin. Iti sabali abangir, impudno maten ni Marvin, ti panagayat na ken ni Rachel. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay ayatan kaunay, Rachel. Idi pa'y lang ang nakariknaak iti panagayat kan ka. Isunalaan, tamabayinak ng agdaton kan ka. Nakitak namin, kat adu dagiti babbarong agdat-daton kan ka. Marvin. Sapay lang kumatadinak paayan. Pudno ti panagayat ko kan ka. Agyamanak no kasta. No bilang mantaklunan na ka. Ikari ka, asaan kan tupulos a pasakitan iti kaanuman. Ay ayatan ka unay. Saan lang asika? No di kat nangruna ti anak mo. Ibilang ko kaspud nung anak ko. Marvin, ay ayatan ka man. Ha? Kayat mo asawan? Datan? Wan, mariknak mo't ngamin ti kinapudnom. Iso nga awan ti makagapo, asaan ka nga ayatan? Oh, ay na, agyaman ak unay, Rachel. Agyaman ak. Nay, nagsapa ka mo't anagluto, anak ko. Wananang, nasapa ak anagriing. Iso nasapa ak mo't anakaluto. Itaman pa'y amasapsapa kang agririing, anak ko. Si good mo't asaan ka akasta? Ninanang mo't. Nasapa ak laang gaputa kayat ko asyak tagluto iti balunan ni Mika iti pagadalan. Ay, kasta ka day. Ay, kunaklakit din no inspired to'y anak ko. Ay, ninanang talaga. Adda pa yun inspired nga muyo. Ay, katuan So nga, agpuno ka no agayan ayat kayon iti dayjay Marvin. Ha? Ay, wananang. Inaklon ko ni Marvin. Agayan ayat kamin. Ay, kasta ka day. Ay na maragsakan para kada kayo adwa. Isumot lagayam amadlaw ko at talaga nga inspirado ka, anak ko. Ay maragsakan para kanimanang mo, anak ko. Ananang, uray siya kat maragsakan akmat para kan kuana. Ay kamaudyanan na. Mamimpinsan mo't siguron ang malipatan na dayjay Jason. Wananang, sapay la ko matagtultuloy ti kinaragsak da adwa ka ni Marvin. Kan sapay la ko tadi na aramidan iti kapsat mo. Tikas iti inaramid ide ni Jason. Uy, sabali talaga tiisim mo. Sika, babae. Wan nga rod, friend. Adan sakit di limlimod mo kada kami Anya ko mga iti ilimod ko kada kayo. Amangan mo't no agayan ayat kayon ka ni Marvin. Ngam di mo la ipakpakam mo kada kami. Anya? Awan matidakis na no ibagam kada kami ti pudno. Saan kami mat nagbalin alapad iti relasyon yun no bilang laeng. Maragsakan kami kitni Ala, ibagak man laangan. Wan, agayan ayat kami kini Marvin. Ay! Aklo na matlagayam. Pinabayag mo pa'y laeng. Ay na, congrats, friend. At dan love life mo. Kalpasan ti manuatawan. I'm happy for you. Naimbang nga orasyon, nana. Ay, kastamot kan ka, Barok. Saan ka di pa'y asimbangpat ni Rachel? Awan pa'y garod. Ada siguro napanan na. Iso anarabyan. Kasta. Umunag ka Barok.
Urayim latan ti anak ko, no ada na patig nga ibagam. Sige nga rod, nana. Ket agyaman ak unay. Ha? Regalom daytoy para kada kami iti anak ko, Marvin? Wen, para kada kayo dayta. Ay na, agyaman ako, nay. Awan anyaman na. Ket sapay la ko mata magustuhan nyo. Magustuhan mi talaga. Kinapudno na. Italaang ama kaawat kami iti regalo akastoy. Kat manipod pa'y kan ka. Kasta? Saan lang aday tati kabaalak nga itad kada kayo? Adupay, sapay la ko ma, tamaragsakan kayong agina, itibasit abanag nga ititad ko. Ay na, gapulaing taadan ka ayan-ayat mo, busy ka kanayunan. Di mo pa'y ma-replyan ang dagiti message ko kan ka. Ha? Idi rabi ipay lang message sa kan ka. Ngam di mo matbasaan. Nag-message ka gayam. Ay na, pasensya kan, friend. Ay na, pasensya kan talaga. Timot nga min message ni Marvin tikit kita. Ay, no di mo pa imbaga talaga asaan ko kita. Among friend, manipod agayan ayat kayon iti day a Marvin. Numaminsan, maliplipata mo nga da kami agagayim mo. Ha? Aday ta ka manan. Aday ta ka man akunakon. No agayat ka, talaga malipata mo amin nga da iti aglawlaw mo. Ay na, friend. Ay, Rachel, kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. No agayat ka, saan mo nga itid amin a panagayat mo? Ngamin, iti anyaman nga oras, mabalin nga agbaliw ti may sa atao. Ay, nasaya at matay bagam day takan kwa na, friend. Ay, Juan, imbaga ka talaga. Makaamumutin no nasair tirik na iti imbaga. Idi pa'y lang nga pagpanunutak nga ibagaday takan kwa na. Gaputa idi pa'y laeng. Nadlaw kon akurang laeng kat aramiden nan alubong na day a Marvin. Madanaganak, amangan nga mino masair. Makaamo no masair, basta para kanyak. Imbagak laeng day jay, tapagsayatan naman. Manipod agayan ayat dan iti day a Marvin. Nalipatan ng ti aglawlaw na. Wan nga rod. Nakafocus latan iti kayan ayat na. Numaminsan, saan pa yan ang makapangpangan? Ha? Anya ti kahit masawan? Ay na, no adadida pag kinaawatan, apektado ti amin na. Saan pa yan amangan? Nadlaw ko daytan, idi pa'y laeng. Aywan, pudnutan ako ng friend. No agapad apektado ti amin na. Oh, apay anak ko lulimag ka, Marvin. Ay, kwa. Adala ngamin pampanunutak. Ibagam, no anyaman dayta. Adda ko maisingasing ko kan ka. Ha? Agdanatan. Anya? Ay ayatan tamat titunggal maysa. Saan ka di? Isu apang asim. Umanugot ka kuman. Marvin. Di kagdanag. Aramidag ti amin. Ad-adda pa yung agagatak. Tapno makaurnungak. Ket agkalay satan to. Awan mat parikot ka data adwa. Ay ayatan ka. Ket amok akasta kamat kanya ka. Isu apang asim. Umanugot ka kuman. Ay, naklaatak namin iti daytang imbagam. Ngam no mabalin. Ikan na kumapay iti sumagmamano nga aldaw. Tapno makapagpanunutak anay imbag para iti daytang abanag. O sige, no day tati kunam. Agpanunot ka pa yung arod na imbag. Katsapay la ko ma, taumanugot ka. Addaken ka dayta anak ko. Saan ka mo't mabalin a kontraan no anyaman ti desisyon mo? Nanang. Addakan iti husto nga edad. Isu nga ambom no anyat pagsayaatam wenno pagdaksam. Nanang. Ti maibagaklaken ka, panunutem anaimbag dagiti desisyon mo iti biyag. Kan baysa, kanayon kumot nga ibagaken ka. Uray agayat ka. Kitaem nga umunata baghim. Saan mo ko mga ipaay amen iti tao nga ay ayatem. Ipateg mo pa'y nga umuna tabaghim.
Anya, agdandan na kayo ni Tiday Marvin, friend. One friend. Ay na, no impakamom siguro kada kami idipay laeng. Ang mga nusaan kami ngay manugot. Wan nga rod, friend. Wan no, ingagaram asaan nga impakaamo kada kami. Gaputaan mom alapdan mi ti desisyon mo. Saan mat akas ta? Unay kayo matan. Oy, Rachel. Uri agdandan na kayo ni Tiday Marvin. Pangasim kumaa. Tasan mong aramidan ti kas iti inaramid mo idi kini Jason. Ha? Anyat kayat mo sa one friend. Tiko na, saan mo ko mga ipay ti amin? Wano itad ti amin mo kenkwana. Ang mga no isuman laengan ti pagtayikan ti lubong mo. Wan nga rod. Anya? Ang mo kon ti ugalim no may papanken ayat. Kurang laengan aramidem alubong mo ti tao nga ay ayatem. Nga uray awanen ti mabati para ken ka. Katpud no mati bagbagak asa na ya. Tapno amuam, ita apanawan. Man-manon ti tao nga agtalina ed ti kinasaya at iti panunot na. Kaduan ket nalakagbaliw iti anyaman nga oras. Ibagbagak daytoy, gaputadyak kayat amasaktan ka iti husto no bilang laeng. Sapay la kumata maawatam ti kayat ko asawan. Oh, rabiin manang. Ngam imay kayo pailaan nga agina dito'y balay. Wan nga rod ading ko. Umay ko kumangamin ibati ni Ruskan ka. Sika kumapay lang ti makaamukan ko na ha. Umay kumatlaalaan inton madamdama. Ha? Apay, sa dino ti papanam? Mapanak biit ijay ili. Sukunak ni Marvin. Anya? Imawag amin itay. Kunak no adapay lang ijay trabaho na nag-overtime. Ngam saan matgayam. Tadda ijay inuman anabarbarta. Anya? Ay, madanagan namin ading ko. Ang mga nudi na kabailan ti agawid ngagmay mesa. Nang runakit na bartak. Iso amapan ko laangan sukunang. O sige, agan-anat ka. Idi na minsan nga aldaw, kastamanan. Napan namanan sinukon ni Marvin ijay ilay. Gapot kasta unay kano ti bartak na. Sa ita, kasjay manan. Wan nga rod nanang. Masyanak pa yan ka ni manang. Ay, day talagas asikaso itinabartok ti aramidan na. Ay, sigud mo't asan akas jay day amarben. Apay ngay itan akas jay mo't tan. Jakman amo nanang. Mas dawak nga rod ka ni manang. Gaputan na anos latama pan mang suksukon ka ni manong Marvin iti inuman. Ay, mas daaw ka pa'y laeng aya. Amo matanday jay akapsat mo. Nalabas no iso ti agayat. Aramidan kan ipaay na amin. Makita na laan aragsak ti tao nga ay ayaten na. Awanan kay tibain Marvin! Apa tinong banak, Rachel. Kanya ti problema. Salud-sudang pailaang no niya ti problema. Itay sumungsungadak. Nakitak no kasano ti kinasweet yu iti babae a ka-table mo. Anya? Nagturad ka matan. Imbagam kanyak nga umay kasukunan. Gaputa kasta unay abartak mo. Ngam ita, makitak pa iti kastangan aramidam. Anya ka matan. Rachel, gayam ko lang dayjay. Keso ni Darlene, waitress dito bar. Anya ka lagi din na ya. Anya, pangasin. Agawid tansi. Di mon orayan ajak malapdan ti pungtot ko. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko ditoy. Anya? Anya ti aramiden ni Rachel. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta ita alawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti mat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon.
Agyaman kami, itiingkay panang tarabay.